Murid aku iman tu apa nagun taman aku sakit pamana yu hadis sakit pandi ukuran ko pepeging dan tanu kasuman sumanga murid kasuman sumanga murid dipanginamu Islam ku pekasam bi amasa agus sumanga ulama asirani mata tangke daparaman isuingat aka kasih udara pa ai palin tadu ingat ina mga murid tamang pagariami naman nagun taman tano sa kapagana datano ko ilmu amasin daw alalanggo maliwanag aki sulat ko suraga aki sulat ko suraga kakagia sukuraan natiyari tiba kompas aimbita masalin daw apa nanaguntamanan ulang wana muslim na malaun su Islam murid aku iman tu apa nagun taman aku sakit pamana yu hadis sakit pandi ukuran ko pepeging dan tanu kasuman sumanga murid kasuman sumanga murid dipanginamu Islam ku pegasam bi amasa agus sumanga ulama asirani mata tangke daparaman isu ingat aka kasih udara pa ai palin tadu ingat ina kadna nami napangni namiraka adik kami dan mabimban korari dunia apendura tentanian adik kami maka solat ko apo ya pelaginda bagianan sunaraka adar pa kasendi taingada kambukuan ina kadna nami napangni namiraka amakan derpa kami kudarpa amasindaw ay ngada kalilinta dagianan susuragam ay ni sedan samani salinganan sa pandera alalayun surinaw at tatapon surang kuno murid aku iman tu apa nagun taman aku sagi pamana yu hadis sagi pandi ukuran ko papaging dan tanu kasuman sumanga murid kasuman sumanga murid
ti panginamu Islam ku pekasam bi amasa agus mga ulama asiran ni mata tangked para manis suingat akakasi udara pai pelintah duingat wassalam.